قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Biz hak yolda saklamaklıktan biz o anı şu masalara biz ayırmazsa ve koysak şu an hak yolda gerek yolda tutulmaklığını biz uzacağız kardeşler. Söyleyeyim ilk dileğimle bazı Müslüman kardeşler, kızardaşlarıma yaraymışsa şu yaşayan boşalan şkolları bitirgin üretnik kanunlarda yaşlarınızın yiberi madrasama. Oran çabuk aylana durmayın. Yaşlarınız bir Kur'an'la bir harfle uylanıp kalsa da ata-anaya ullu daraca, ullu sivrilir. Yaşlarınızın talaylı eteğinden laylı kardeşlerim, siz özünüzde talaylı olacaksınız. Ne getirmese bir onun bir avleti Kur'an okuma uylangen zamanla kıyamet gün aldığınlarda, ahırdakilerde acayip olan güyler bir ullu tac, karona getirip bildirecekti ata-ananın başına eğer de yaşın Kur'an okumanı üretsin. Çünkü Allah şöyle sihirliler, Kur'an okumanı üretmek o hadislerde var. Şu hadislerdeki şu sihirliler yetişmeyi kalmak ullu hantalıktı olur. Yetişmeye olmaylıklar da var. Elhamdülillah arı madrasa, arı klaslar, şancal partaları değil, bazı olmaylıklar, muallimler. Bir akçada almayı, akçada tilemeyi sizden, kumana gelme alığı gizgen, yaşlarınızın verme alıklar. Şöyle olduğu zamanda kardeşlerim, Allah için şu işinde yürüten adamlar var zamanlarda madrasalarda yaşayanı vermesek, Peygamber'in altına kıyamet günü ele türlerine yaşınız Kur'an okutta başarmayımsa, iman İslam'da anlatabilmeyimsa, dünyada kantav yaşamda yaşayıp da olup gittimsa, Peygamber'in betine kıyamet günü çıkaracağız. Aldığımız zamanla, Tanrı'nın zamanında adamlar ayta, Allah bizim zamanında yaşayanı biz hukuk olmayıydık de, hani neçağlı falçılara kalklarına göre biz, cahil zamanında hukuk olmayıydık, Beyza bizim zamanında yoga dedevaytip falçılar. Bu hali devrimdeki yaşlara bazı onlaylıklar var zamanında uylanmasa nizat de baytacak Allah'ın olma, ne rozul getirecek. Ata-analardan var bizim avletimizden şu hantavukuyla alsak. Bizge ne rozul olacak kardeşim? Ola da şu rozul var ededik, koymayıydı. Okutakallığını sivrilemeyi veredi, okuygenlerini orada tutamsa, namaz etemsa, Kur'an'ı koyumsa taksirler etedi. Çikollarda koymayıydı, tergiydi, incitedi. Haliki zamanına. Bilal'da üstümüzde düşmanlar. Allah-u Teala nimetlerini verisinden ilkin etip her de nimetlerine çomuk baktırıp durar bizim nimetlerin içinden. Elim okuması yakallara ilmi var. Kur'an okuması yakallara Kur'an var. Namazlara yürümesi yakallara meşikler var. Cuma namazlar, cuma meşikler var da olmaylıklar var. Elhamdülillah. Haçlar olması yakallara haçta yollar açılgemedi. Elhamdülillah. Halde açılsın halden sonra ya Allah. Şu sayın kardeşlerim, nimetleri Allah-u Teala bizim çomuk dura, baktırıp dura, erkeğini Allah açık dura, şu nimetleri bir şükretip başarmasak, yurdu halkı şu arın madrasa vartıratıp şunu yaşlarımızı, avrelerimizi yivermesek, ulu tahsil olacak Allah'tan. Ulu tahsil olacak, sözel kardeşlerim, öyle siz getirir, beni eşite gelir, böyle gelir, yaraymışsa yaşlarınızdan farklı olmamız. Kaç yurtlarımızda, yurtlarımızda imamlar var, yurtlarımızda madrasalar var. Yaraymışsa sizin yaşlarınızın şu madrasaları yiverir. Kur'an okumakla hayneti, yaşlarınızdan özürüne talayla etmeye hareket ettiğiniz. Allah-u Teala bu meclisini kabul etsin ya Allah. Bu sihirli Ramazan ayda ettiğiniz bu meclis kabul olsun. Bu yaşlara okuyacağım, Kur'an okuyacağım. Bu yaşlara Allah-u Teala fahmı versin. Kur'an'ın elinden Allah taydırmasın. Kur'an elinden daimle Allah'ın eskertegen, şu Kur'an elinden elhamdülillah şöyle bir darman sebep şifa, afiyet, talaylıkla eltegen bir sebep olsun ya Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aleykümselam. Allah razı olsun ya Allah İslam'a pek arva etti. Gerçekten arva estaftirdi bizge. Osmanlı cemaat toplumsa da bu videodan araya varlardı ne çağıra. Yurtta yaşanı şükürmeyi, kanifullah olan zamanla ayrıca klaslar etip kızlarında, oğullarında biz okutmaya, iman İslam'ı namazdan başlayıp ücretmeye, kabul etmeye hak hazırlıyız. Şu sayede kardeşlerim, ayrılıklar etmeye ol cemaat. Boş vermeyiz, yaşlarınızı ona boyuna koyulmaz. Bununla bir saatte sahilerine şunda yiyerseniz, şu 3 ayın içinde yaşlar hîlizanı öğrenip olacak inşallah. Şu sayede çakıramam, yurttaki cemaat yaşlarını Allah'ın hızlarında inşallah
İnşallah biz madrasamızda klaslarda yetişer, Solşancalı'da okutmada, üçlülerde yetişer. Siz gelip yaşlarınızı kavuşturup bizge madrasaga şu yaşlarınız geleceğini hayin etseniz çok olgansız etmeye Allah razı olsun ya Allah. Barına da, barınızda da, участниклere de, gelgellere de İnşallah bunu barakatı yurtumuzda değilsin. Orada koyun yaşanı barakatı. Dağıstanımızda değilsin, elimizde değilsin. Barda Müslüman kardeşlerimizde barakatı değilsin ya Allah. Bugün bunu okuyan Kur'an'ı Allah tavuk versin bari bizlere de gelecekte de şu majlisler ete durmalı. İnşallah uçayla kanikullaga gelse yaşlar. Gazetelerimiz kanikullar biten zamanla Kur'an'dan edecekti. Son namaz iman İslam'dan edecekti. Şöyle bizde kadar konkurs ettik. Şu uçayın içinde bizim okuyan yaşlara bizim naticelerden çıkarıp şöyle yaşlarında biraz interesini getirmek için, müşterek etmek için inşallah gazetecek biz. Ağustos ayında da şöyle bir konkurs etmeye Allah bilir. Çok sayıda yaşlar olacağız. Biletlerimizi bozmayız. Kahkalık olmayı, kılağını şuna ciyilmek, gelmek, ortakçılık. Allah-u Teala ya Allah şuna ciyilmek, neyimsin diyeceğim, ömürlerimizin varlığında ciysin ya. Tamam, bunlar bizim ruh hafizlerimiz var. Rıslatil jüri bunlar naticelerini çağıran zaman içinde Muhammed Ali başında okugan eli jüri biz aleyhine aferin sayfullah sana faaliyet أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله.
Türklerden ikinci, üçüncü yerine eki o birinci balalar olan. Yani şu an biz yanından okutup şu arasında ayrılmaya tül yakışık olan. Yani yok ne çakırmadan diyeceğim. Ali Sultanım. Raşid. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة الفجر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. صدق الله العظيم. سورة الأعلى 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم. Yine alıp kaçır. Suratul Buruc 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Suratul İnşikak
7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة المطففين untuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Onlardan da birinci okullar var. Benim okullar uçuğu var. Yani çakırlar çıkacak. Rastlana şarkısı değil. Suratul Mutaffifin 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورة البروج 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سورة الغابة 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم
Suratul Abasa 31. Sempurna kabeh. Sempurna kabeh. بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Suratul Nazi'at 27. ayat. بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا صدق الله العظيم. Suratul Buruj 9. ayat. بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود صدق الله العظيم. آمين يا جبرائيل.
سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما Arkadaşlar, hali jüri komisyonu bu yaşların üstünden neticeleri çıkarmak için Kuzey Katarı bir teyin masala, jürinin masalası. Daha hali inşallah başka 15 yıldan teki yaşlara kim birinçlerini algayın, ikinçlerini algayın, şuna hakkından inşallah bildirip ötecek ahir. Şöyle etkinçaga gramatalar veya şu an totutup böyle getirseniz.
Gördüğünüz oldunuz, ayrıca esirlerin ulan aytsak 15 yıldan orada giderken şunun alga çıkarıp tağı da faktörüne tırnağı düşüreyim, biz de tırnağı tüzeyim bakarı birinden biri ayrılık olanıyla alıyor. Şun çapıda elhamdülillah pek arı, yetkerikli, mahracı da, tacvidi de, okuyan kaydası da, her bir hafta dağda inşallah bir amma cüzdan okul. Kur'an'dan Polnostü'de Rabbi Ramazan aylığa ettik konkursda veregen savgaplarında inşallah amma cüzdan burayı savgaplar olduğumuzda Kur'an'da savgaplar da başka olur inşallah. Hani şu kıramat alanı olduktan zaman içine İmam-ı İslam Hacı Toçka salsa şu majlisler. İslam Hacı Toçka. Alhamdülillah, alhamdülillah, inşallah Allah-u Teala sağlık versin Allah. Bunlarla elbette ortaçlık etti. Gençler, dağda başka okullarda ortaçlık etken sayfili ayaşlar da var idi. Bunlar elbette komşu ortaçlık peki. İşte bu yolda çıkmaya aldım sırayla. İnşallah sizge arar. Daha iyi komşu olan zamanda onlarda ortaçlık etsin inşallah. Yaşlar da elbette. İnşallah bundan elbette okudu, bahsettik okudu. Yaşlar elbette şu Kur'an okuluna tutar bitip almayı elbette başlayan işinizine ahırda çağırır. Kur'an'da mahrajlarına taşbihlerinde elbette kaydaları öğrenip artık son madrasana bitken zamanla yaşlar elbette okumaya düşmeye hareket edilir. Kaydaları aminajda aldı çıkan yaşlar ayıtamam. Aminajda ürettiği çağlar hazır ürettiğinden sonra artımda yere hafiflik düşmeye gelir. Kur'an'ın yolunu öğrenip topluluş bitkenden sonra madrasa düşmeye gelir arkadaşlar. Çoğalı bekteri yok bir taraf. Niye doğrusu arkadaşlar? Kur'an ulu nimettir. Kur'an'ı oku, Kur'an'ı yolunu bile gelir. Allah-u Teala ayta, kitaplara itham öyle şolar beni adamlandırır. Bunun manası Allah-u Teala ayrıca özündeki hürmeti etiği adamlarda gider. Yani Allah-u Teala sağlık versin. Maşallah bununla hani jüri üstleri aytar, haberdedir. Onların arasında bahadarı okuyordu. Aşk bazen evatik birisini ayrıca oluşturuyordu. Bunu aşağı etmeyi üzerine kula da aytar. Allah sağlık versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hadi inşallah naticelerine yapmak için hırsızlar tecrübeli
Lasman Tahiracı'ya söz veriyoruz. İçilerden üçüncü yerini alıp kaç yapın? Radyo Gelin. İkinci yer gelmiş. Ramazan'da namaz zamanı gösteren saatte verdik. Arı zamanını 5 namazında kılıp arı dağdan da bir kast etip bir içeri çıkma Allah tavuk dersiniz. Amala İkinci yerine eski olan Ali Sultan Abdülreşit. Ha, dağdan da bir yakşı okul kast etip birinci yerlere çıkma Allah nasip etsin. Respublikamız ki bir boy konkursta da birinci yerden Allah nasip etsin sana. Ona saatte bile saat 5 namaz zamanıyla arasında. أنا حرمين اللي طلع كان فاضي خلاص Birinci yenilerini tutuşacak İbrahim Muhammed Kaya. Muhammed geç gelse de birinci yerine almış Allah. Bu hayırlısı dağda çocuklar için Allah nasip etsin ya Allah. Miraboy konkursunda da birinci yerine Allah nasip etsin sana. Nazavata güzel taraflar sana. Hadi maşallah. Altın saatte bekler sana. Bu saatte çağırıyoruz. Hani biz yolda şurayı bakınca üç yerde oturduk. Nagajıtık geldi. Gelince böyle yok. Ayıp oturuyoruz. Onların arasından Ve peynirde ulan arasında ayırma var. Hatta üstte ulan uçta bışı balvanı, 45 balvanı uçsüde. Sonraki bulağa şu ulu hafizliği olmayan ve babanı şuradan devam ettik. Arasında ayırma uçtular. Üçüncü yerine Yesboğlu İsabetov Salavat. Salavat biraz eskidadır bulan arasında. Yüreğinde erkin yaşmanı, üçüncü yerini verzikte hatırı kalması var. Maşallah, salavat. Begarlı olur inşallah. Akramat. Eşim Allah nasip etsin. Allah alim olma Allah nasip etsin. İkinci yer Aminov Cebrail. Bu ay bir sene üstünlükler bulan dünyanın konkurslarında birinci yerini Allah nasip etsin. Kıyamet konusunda şefaat var. Allah bu ya. Bu cennetki ya Allah kokusu olsun sana. Birinci yerine belli toplaşacak İraskan'a Şamsuddin. Bu Şamsuddin cennetli bulbulu ilmi okuyor maşallah. Pek arı makamları var, tabacada. Maşallah yaşlılarda usulü Allah yaşlısın ya.
Allah-u Teala sağlık versin. Şuraya ortaçlık ettiğiniz gibi. Şurada sağlıkta sağlık. Biz de orada bir bahçede otururuz. Cabra'ya. Bir bahçeyiz. Arkadaşlar hadi kalkan yaşlara da ayıtma suyamanın üçlüğü bir söz. Bugünkü mecliste siz bizzat tuzağınlarınız. Otturgan adam sapseniyor. Otturgan adam kimdir? Otturgan adam Kur'an okup bilmeyen adam. Yaşamın nihayet vergen adam. Bu okuyan yaşlarını baharesi de elhamdülillah Allah'ın kalamini Kur'an'a koyuyor yaşlar. Olan arasında işte ayrı biz birilerine savvat verip birisine savvat verilmeyi koymaklık anlatmayı, birisine başarmayı da böyle anlar. Ozunuz bilersiniz yaşavda. Bu dey mikrofonunu alnına alıp çıkan zaman da ulu adamlarda, yaxşı söz bilen adamlarda uruna suruna söyleyin. Siz yaşlar, aranızdan olmaya rayet bu prezidentlarına yaxşı koyganlarınız. Belki siz hal çıkkansızdır. Belki siz anlamak zeytip okup başaramayansızdır. Hani elini buraya yerde siz kollarınızı vermeye yaramayın. Hani elini kollarını götürüp yorum atarıp, algılarıp, daha da kastetme tarıp, daha da kastetme tarıp, bu anlamda sizler daha da okumaya öğrenmeye xeylizat barekellidir. Yaxşıca elhamdülillah. Şu sayede şunda bugün ortakçılık etip okuyan yaşlarında şu an alınma olmuyor bana söylüyorum. Gerekse ulularda geçilerden okuyalar. Şu bulunma konkursta ortakçılık etmeleri olurdu. Gerekse jiva değil şimdi çal. Bunlara biz ayrıca alınan savvatlarımız da yok. Barda uçaklara savvat almaya da toplu etme geredik. Ama bolsa da sadak etkenleri oldu elhamdülillah. Bu mecliste ortakçılık etkenleri oldu, arvakçılık etkenleri oldu, cemaatler miydi,